tuje mu mugambi w'Imana. Icyo ni ikintu gihambaye cyane. Dusaba Imana icyo tugomba. Uyu mugabo Elisa ngo yamaze gushika aho hantu, wa mugore ati ndi umupfakazi nasigiwe abana, ariko kandi umugabo wa yaje aramusabye uhoraho yubahaga Imana, nasigaranye n'amadeni, none ngeze mu kibazo. Hari ibibazo tutaza dushaka, hari ibibazo bimwe abantu b'Imana badashaka bakwepa, ariko ntugakwepa ikibazo Imana ishaka gukemura. Imana ihabwa icyubahiro kuko izohagarara nawe kugira ngo bikore. Bwana asifiwe sana. Ntugakwepa ikibazo Imana ishaka gukemura. Icyo kibazo kizokwinjiza mu mugisha ahantu hahambaye, kizokwinjiza mu bwiza bw'Imana. Ushobora kutaba umutunzi w'isi, ariko umuntu Imana butemba muri wewe, ari wowe ubeshejeho nabo bafite ubwo butunzi. Mu by'ukuri mu buryo bw'ibanga ari wowe ubabeshejeho, bagatunga bakamererwa neza bakisanzura. Kubera iki? Kubera ko hari umusabye w'Imana, hari umuntu w'Imana, hari umuntu uri gusenga, hari umuntu uri kwejeje amahoro. Ndashima Imana nubwo bimeze kuri iwacu, mu by'ukuri mu bwenge bwacu busanzwe titwokabaye tukiriho, no kuba turiho uyu munsi hari ibintu ni ibitangaza by'Imana. Yesu ahimazwe. Ni ibitangaza by'Imana. Ego turababaye, turiko turapfusha, ariko n'iriya misigarira kubihari naririya zina kuba ari kivugwa dukikujwe. Bibiliya nitwa ngo nk'akarungu mu maho, ngo niko umukunzi wanje ameze mu bakobwa. Hari ikintu kiza kintangaza ukuntu dukunda kuvuga kandi tugakoresha ururimi ruri hagati y'amenyo ku muntu ukuze n'amenyo 32. Haba n'abagira impingikane barenza 32. Turi kumwe neza? Ariko ururimi rukaba rukirimo ukaramba ukagira imyaka 100. Ururimi rukikujwe n'ayamenyo meze gutya, n'ukuntu rukunda kuvuga bidakunda kurworera ko ruceceka, rukaba rukiriho. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ahimazwe. Niko nabiriya bimeze, kandi mu by'ukuri Imana izodukorera ibikomeye. Yesu ahimazwe. Imana izodukiriza igihugu. Bwana asifiwe sana. Imana izabikora. Uyu mumama yari afite ibibazo bitoroshe biremereye cyane. Elisa arareba ati oya ashaka rero kumubwirira gusengera abantu. Mugari wa muntu bavuze ngo nimba bora umupadiri ninde uyu mugabo kumutubwira woza usobanura bamubwira ati mwebwe biza bigenda gute kugira ngo murayisi mu bintu. Ati twebwe tuzatubwira abantu rero simenya kubivuga neza cyane. Ati tuzatubwira abantu ibyiriya, ati bamara gupfa ntawe uzugaruka ngo aze kuduhinyuza mu buryo bw'uko, ariko ibyo tuvuga ni iby'ukuri. Yesu ahabwa icyubahiro. Ibyo tuvuga ni iby'ukuri. Turavuga ijambo ry'ukuri, turavuga Yesu w'imbaraga, turavuga Yesu ukura abantu mu byaha. Uyu mugabo arareba Elisa aravuga ati iki kibazo kirandeba. Yesu ahimazwe. Ntiyavuga ati ndebwa n'ibibazo spirituel. Wa mugore we iyo umbwira ko ufite ibyaha ngo kwiregeshe kwihanishe mu buryo bw'ubwo aramubwira ati arareba aravuga ati n'iki kibazo kirandeba. Ni ikibazo cy'abantu b'Imana. Yesu ahimazwe. Ni ikibazo cy'umupfakazi wasizwe n'umuntu w'Imana. Yesu ahimazwe. Nta nubwo tugarukira ku bantu b'Imana gusa bashaka, n'abandi batarakizwa mu by'ukuri tubatumwaho. Hariho abantu bamwe iyo afite ikibazo ukumva ushaka ngo banza wihane, banza ugire gutya, tunganya ibingibi kugira ni byiza. Abantu b'Imana Bibiliya iratubwira ngo bamuziga kw'ibyo, abamushaka b'ibyo ngo bariyeza ngo nk'uko nayo ari yera. Turi kumwe neza? Ariko ndababwiza ukuri, si ngombwa batugana ko babanza kwihana ibyaha. Umuntu w'Imana nubura n'ibyago hakabaho ikintu naka kitameze neza, ni byiza ko gitunganya. Hari ubwo niyo gico cyangwa cyo cyaguteje ibibazo, yego ibyo ndabizi neza cyane, tuzobibonera ubundi mwanya. Hari ubwo ico cyaha cyangwa ico ibyo wagendeye ari byo byaguteze icyo kibazo. Turi kumwe neza? Ni byiza gutunganya. Muri Imana kugira ingeso yo gutunganya kitameze neza ni byiza cyane pe, ariko hari ibindi bimwe dukwiriye kubanza kwerekana abo turi
bibona bariya batizera bari bakabona guhinduka bati harimo Imana hariya. Turi kumwe neza? Yego. Bene ibyo ngibyo bibaho. Uyu mugabo rero Elisa we yagize amahirwe yo kumenya ko abo ari famiye y'abantu b'Imana, ariko nubwo batobaye gutyo nta Elisa wagenda agatamukuye mu byago. Imana ihabwa icubahiro. Yego. Ntabwo nabonye Eliya atumwa ku mugore w'umusarifatikazi yagiyeyo. Wibaza ko yarakijijwe? Bibiliya iratubwira ngo mu Isirayeli hariho ngo abapfakazi, ngo ariko umuntu yatumwa no kuri umwe muri bo kubera kwinangira imitima kwabo, ngo ahubwo ngo atumwa ku muntu w'umunyamahanga, kandi hariho abandi bantu babo aja ku munyamahanga. Imana ishobora kohereza ku munyamahanga kugira ngo amenye ukuri we, kugira ngo yizere ahindukire. Imana ishobora gukoresha ku muntu uri mu cyaro udakijijwe kugira ngo gutabara. Bisaba iki? Bisaba ko twimenya abo turi n'ukuntu turi umuti w'isi. Ariko kandi ni byiza kumenya ibyo aribyo byose, kumenya ubushake bw'Imana. Ibyo bibaho kuko hari bimwe ushobora gusanga ushobora gufashisha umuntu impanuro zonyine, kumbure nimba bitameze neza, hari ukuntu bigenda nabi mu buryo bw'impemu bikamukwegereza, ukagira ngo ukemura cya kibazo afite. Oya, kugikemura neza ni ukumworiyanta neza, kumbure bikaba ari byo bimubera umugisha, agahindukira na bya byago byose byari bimuzungurutse bigashira. Ni byiza rero ko tuba abantu batahura tugeze mu situasiyo iyo ariyo yose. Imana ihabwa icubahiro. Ibyo bigasaba gusenga, bigasaba guhishurirwa, bigasaba kumenya kuko Imana yacu igendera natwe ibihe byose. Ngo aramureba ngo abona ko akwiriye mu gice akora, aragikora kimubera umugisha muri wa mwanya. Yesu ahabwa icubahiro. Imana yacu ni inyamugisha. Mu by'ukuri narabibonye n'amaso yanjye Imana igenda igirira neza mu buryo nk'ubwo. Ndashimira Imana yacu n'imbazo. Ndabashimira. Timusita ijambo ritagira ngo kimubabazwa nuko tutasomye. Nigeze kwigisha hamwe i Nairobi, ryari itorero rinini cyane. Umare niko nigisha, naye ngize icumweru cyose nigisha. Hanyuma temeje we yari yayindi. Ku munsi ndagira ngo wanyuma cyangwa se kurikirana n'uwanyuma komereza ahandi sinasoma. Hanyuma ijwi rivariye mu bantu bicaye hariya mu ntuzi, Pastor ngo tubwire igice. Ndabyibuka ko hariho abasitara ngo ntibasomye. Turi kumwe neza, ariko icyo kikagusitaza. Yesu ahabwa icubahiro. Bikagusitaze ni icyanditswe. Ibyo tuvuga amagambo mazima urayumva. Imana ihabwa icubahiro. Haba n'ibiganiro bisanzwe muri ko muganira n'umuntu w'Imana, urabyumva, hakabamo connection, ukumva uburyohe bw'Imana. Igitabo cya abagenzuzi b'ibya Bibiliya bavuga ko mu gitabo cya Esther nta handitswe mu izina ry'Imana, nta namwe, ariko uri kugisoma uza wumva Imana muri wewe. Yesu ahabwa icubahiro. Mu magambo arimo uza wumvamo ubuntu bw'Imana burimo. Rero niba hari wose itarabasoma, ariko nashatse gushima Imana no kugira ngo nkangure imitima yacu, kangure conscience zacu, kugira ngo twimenye, tumenye abo turi. Yesu ahabwa icubahiro. Tumenye ko turi abantu Imana ikenera, tuje mu bibanza bibereye bya bindi aho ushobora gutanga umuti w'ikibazo. Nzabigereranya cyane na kuriya kuntu hano mwebwe igihugu biteye imbere cyane pe. Ndibaza ko amakonegisiyo dukunda kubura, ariko iri iwacu iyo tuvuye hari igihe wahigaga konegisiyo ukagira ibibanza bimwe urinda kuja kugafata urugendo kugira ngo uje guhiga hari konegisiyo, tukaba tuhazi. Waragenda wapfa gushika muri cya kibanza ukamenya naho uhagarara, wapfa kuhashika gusa konegisiyo kabirinjiye, mesaje zigatebagurika, tukabona udutelefone dutoya yaba ari zinini, ukaganira ukamera neza. Imana idufashe kugira ngo tube babantu Imana iri gushaka
bahishurirwa bamenye Yesu w'imbaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Tuba umuti ku bibazo. Elisa yazanye igisubizo kuri uyu muntu. Uyu mama araririmba, Bwana asifiwe sana. Ibyo ni ibikorwa byiza mwarabikoze, mwaririmbishije abapfakazi wacu. Mu by'ukuri benshi muri mwebwe baririmbishije abapfakazi, baririmbishije imfubyi. Yesu ahimbazwe cyane pe, mu buryo ntumenye uko mvuga. Kandi ibyo ni bizima. Ntihagira umuntu udusomera iri jambo kugira ngo batere intege, mbashimire cyane. Yesaya 58 umurongo wa 7 kugeza kuri 12. Isaha iri ariko ndagira ngo ndayongera cyane nk'iminota 10 nkoresheje. Yesaya 58 umurongo wa 7 adusomera gusa twihute kubijanye n'ibikorwa abantu b'Imana bakora byiza bibere byari umugisha batabizi. Ukazosanga tuzi aho umugisha wawe wavuye. Nyagira dusomera aravuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Amen. Komeza kugeza ku 12. Maze rero umuco wawe uzahera ko utambike nk'umuseke. Abakora bene ibyo bintu, abarekurira abandi, abaririmbisha bihemuye, ngo bazobona umuco ubamurikira igihe cy'umwijima, ngo uzotambika nk'umuseke. Ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe uzakuja imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara kabisa, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuremo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihohoterera umushonji, ukihotorera umushonji, ukarekura umushonji we utwara ufite hari, ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro. Umuco wawe uzohera ko uvire mu mwijima, kandi urwishishi rwawe ruzatamuruka habe amanywa y'ihanga. Urumva mu gihe cy'umwijima abandi bari muri ngirente, wowe ngo umuco uzamurika. Uwiteka azaja kuyobora kabisa, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, mu bihe by'inzara wowe ntuzabimenya. Azakomeza amagufa yawe kabisa. Ibaze no mu magufa ngo azinjira no mu mubiri wawe kugira ngo atunganye bitameze neza. Uwo ni umugisha ukomeye cyane. Azamera nk'urutoki rw'uhirwa. Nk'urutoke, ndagira ngo urutoke rw'uhirwa. Urutoki uhirira ni tatredi nyuma y'umuntu. Ni alafani ni i cyangwa ni urutoki avec i à la fin. Ego. N'urutoki ngo cyangwa n'urutoki. Bon, ni umurima, ibyo ari byose ni umurima. Abakanzu kagatire hejuru. Biranga. Kuhirwa rero, kuhirwa ni ahantu mu Gifaransa ni jardin. Turi kumwe aho ngaho mu Gifaransa, muri igitabo cy'Igifaransa dukoresha ni jardin.
izomera nka jardin yuhirwa donc ivomererwa. Niko uzoba umeze wa muntu ukora ibyo, uzaba umeze nk'umurima wuhirwa, uzototahara no guca wowe. Kandi uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Imana ihabwa icubahiro. Ibyo ni wageze kuri duzo. Nigezeho rero n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera kabisa yasenyutse. Imana ishimwe cyane. Urubyaro rwawe muri icyo kintu n'urubyaro ibyo bintu uri gukora. Haleluya, haleluya. N'urubyaro rwawe bizobageraho. Yesu ahimbazo. Urubyaro rwawe iyo ni viziyo y'abantu bahishurira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo bizokugarukiraho wowe utotara ubwawe ngo n'urubyaro rwawe Imana izobikurikirana kugira ngo rubere umugisha abagukomokaho. Shaka urukira aho ngaho. Imana ibambere imigisha. Tuzoshishikara kuganira byinshi. 15 yakwiriye yareze nisanga na 15 na 13 mumbabarire navugaga byinshi ariko amasaha aratubangamiye. Imana izoshishikara kuduha ibihe byiza. Ndabashimiye cyane kandi uko mwakomeje gushima mu by'ukuri nanjye ndanezerewe kubabona. Hari abyo twashimye, ndanezerewe cyane kubona umuvandimwe n'igihe kirekire cyane yatubereye umugeri tukiri bato. Ndanezerewe kumubona no mu buryo busanzwe. Ni umuvandimwe bamukaka nyina wa se na nyina wa data baravukana, none abo umuntu tuvukana. Rero ndanezerewe kubona umuvandimwe Pastor John. Yesu aguhezagire cyane. Ni umuntu nkunda, akunda ijambo ry'Imana kandi n'ubisoko ufite n'itorero rinini. Imana iguhezagire mu gikorwa cy'Imana. Ndanezerewe kubona mu by'ukuri. Imana ihabwa icubahiro. N'abandi bose byinshi twabivuze dimanche passé, tuzakomeza no kubivuga uko Imana izogenda idushoboza turonka imyanya. Imana ihabwa icubahiro. Ndababwira ukuri yuko ndatera intege abantu bagiye batuba hafi, ari abandi bari ahandi za Buraya. Ni ukuri nabonye ikiganza cy'Imana gikomeye cyane mu bikorwa nakoreye hariya. Nababwiye ko ubu dufite itorero rinini kandi ryubatse neza, riridekore neza, rirasize neza. Turasiga irangi ry'amavuta, hahandi turahanagura. Niko twabigereje, bimeze neza pe. Abantu barahashika bagashima Imana, ntumenye ukuntu bataramuye ibiganza bahimbaza Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi ushobora kuvuga ni uko imisesekara izo ibirenze ni ukuri yarabiduhaye, turabibona n'amaso yacu. Yesu ahabwa icubahiro kandi ashima Imana ko yadufashije kugira ngo tubikorere mu byizigirwa. Ndabishimira Imana cyane. Nababwiye ngo ntabwo turi abahiga butike mu ishengero ry'Imana. Yesu ahabwa icubahiro kandi tuzoshishikara kubona ikiganza cy'Imana. Abakora banezerewe, Bibiliya tubwira ngo bizotujarira inyungu nyinshi. Ngo barabibaza yuko ngo gukorera Imana ngo ari inzira y'indamu, ngo yamara ngo iyo umuntu yakoze anyuzwe ngo bimubya n'izo ndamu n'izo nyungu n'izo bindi biraza. Siko Yesu yavuze. Petero ngo twebwe twasize byose tukaguburya ngo ndababwire ko ntabasize ibi avuga ngo by'urugo ibintu nk'ibyo ngo tazobihabwa ngo incuro 100 muri ubu bugingo. Apana igihe zose turi kumwe neza, yego ngo muri ubu bugingo tukiriho tukigendagenda. Imana ishimwe cyane ngo muri ubu bugingo incuro 100 zo twasize ngo na nyuma yaho duhabwe ubugingo budashira. Yesu ahimbazwe. Nagiye mbona mu by'ukuri mu bintu biva hirya no hino, mbona turasaba. Hari bamwe bambaza ngo izo bintu mwabikuye hehe? Tubumvira ibyo turi ko dukora. Izo bintu mwabikuye hehe? Mu kwezi kwa gatatu, ndibuka neza ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatatu, twagize komande ya bajaje murazize hano n'ubwoko bw'imodoka winjiza
amafaranga. Yesu ahabwe icyubahiro. Nyuma yo kubaka inzasagutse, ndababwiza ukuri, inzasagutse twabuze bajari, ubu turayifite y'itorero. Yesu ahabwe icyubahiro. Ku byasagutse hirya no hino ubu dufite salo zibiri za kofire, mwebwe muzita ikintu gito, si ikintu gitoya. Turi kumwe neza. Abakozi bagerwaho nubwo bidashemeye cyane, ariko turizera yuko Imana izoshishikara kutugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro. N'ibindi abapfakazi, abantu batishoboye twahaye imitahe, ibyabona ni bande ngo uriya madamu nk'abariya abantu mitahe bacuruza kugira ngo barebe ko boronka ikibaregereza izuba. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo ndabishima Imana. Ndababwiza ukuri, twaje bariko kurira. Hari umupasitori yararize kuri telefone, arira avuga ngo pastor, ngo ntabwo abana banje baburaye ngo tukiri kumwe. Apana pastor dukorana nabo twagiye tugira, apana bo dukorana gusa, byarase twa n'abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Bibiliya tugira ngo nidushishikara gukorera Imana, ngo umuco w'Imana uzomurika mu mwijima, izodutangaza, izodutweza, tuzabona kugira neza kwayo muri iyi si y'abazima. Imana ihimbaza. Tuzabona kugira neza kwayo muri iyi si y'abazima kubwo buntu bw'Imana. Imana ihimbazwe. Imana ibambere imigisha. Dukomerere umurimo w'Imana. Abaririmbyi muhaguruke, abaintercesseur basenga musenga n'umwete mwinshi. Ndabaha icyo musengera, ndabaha ikintu musengera. Abazi gusenga Imana, abashaka gusenga, abifuza ibyifuzo, izi ntebe zizabe zuzuye abantu baza kuri Kristo bahinduka. Bwana asifiwe sana. Imana ihabwe icyubahiro. Ni byiza tureke gusengera muhira, twibagirwe ico ni ikintu gikwiriye kutubamo. Ibyo ni byifuza muri abaintercesseur. Departement y'abana muhaguruke mwakadira abana. Bwana asifiwe sana. Abashene dukeneye kubona umurongozi w'abashene, turamukeneye cyane. Sinzi ko hari muri akadirema y'abashene. Dushaka Imana, dushaka ubwiza bw'Imana, turondera Imana n'imitima yacu yose, tuzobona kugira neza kw'Imana, kandi Imana izodutweza. Tuzoririmba indirimbo z'amashimwe. Nari mfite iyo turirimba, ariko umwanya uragiye n'ubu, mumbabarire mwihangane. Yesu akupere imigisha myinshi. Amina.